wampa wathi uPeter inganyakazi ingashumayeli ngoba nikwazi ushumayela nikwazi uprofeta nikwazi ukuvangela izomkalela umvangeli ngomkalela uprofeti ngomkalela the-teacher the-advocate the Holy Ghost. Utusohami uyesu kwalilungela ingbanti yambe kuhleyena nganyakazi akona ngiyazi kodwa uzawufika kona manje uthi letafika izofika letafika manje izodala noma ngamafakazi ulolonke laseJerusalem lena kwaJuda. Zange ishwe na Peter, zange ishwe na Johana, nashwe Umoya. But Peter, kathi uyamthanda, ngicela ukunijongela. Kodwa basiqonisela kahle, uPeter engekho umayimele, akenzanga lutho. Ngamanye amazwi, uHoly Spirit uyosibanda through amadoda amakhulu agcwele nguThixo, agcwele nguMoya. The founder, the bishop, the doctor, the apostle, the evangelist, the teacher, the pastor. Oh, nobody will learn. In the word, there's Lali. Even figure walk. One and the police, one and the king, to follow one. Ikhubeleke imamele kuzothina ungashona intathi ngozama ukuphuma yakho unjalo Holy Spirit nethi bani nabikho nathi njengomnikazi webandla akafohli akasinyatheli ngenyebelezelo athi ngizababona goodbye athi goodbye uzoqashaphula izinto uvela onye ngapha engalawuleki uvela onye ngapha athi namfuna ukhongela namfuna ukufundisa namfuna leadership namfuna umayilando ngoba bekho khongelayo ayalwa esihlalo ukumnika zesihlalo ubani Peters ingenkulu Holy Spirit waJesu waseNazaretha wavusa abafile ikatapila kwazikwethudula kwakho
bangaphilisa umuntu utuzuko lwami andabelana nala namuntu ngitshone khwele ungakulinga ukhompyutha nothixo uzatshona phansi hayi uqobola lapha ekhaya ungabaza kushunyela iprosperity awuthethwa ngokungcwele awuthethwa ngemfundo awuthethwa ngokuqonda kwezona into ekhona kuthethwa ngendlela athi uJesu uzomnyathana uzuze zonke into aselilizwe ulahlekelwe nguwe nabaprofeti abavelayo engaphila mina ngoba ngamaqhinga manginenkinga athi hamba bheka kusebitana uyolethisa 1000 ngizothatha 2000 rand ngizoyihlala manje liqhinga libovula ngalo hayi uThixo akabamba uThixo babonakala sibona nabo besifa asikuzuphile letha something kodwa sikibe ngabali kaJesu waseNazaretha uPaul wake wafika nokuPeter ehamba noJohane njengesiphelo abantu beqhawe bagqitha kulendima isemnyangweni wetempilo omhlubuleke into ihlelele ukuqala imali namhlanje ugqitha amadoda azana noKristu uJesu bayadibana noPetros naye uPetros noSilas noPetros noYohane bayadibana nawo uyaqela njengejwayele uthi uPeter no asinako noma jonga bakuthi asinako egameni likaJesu noma isiliva negolide asinako egameni likaJesu bakamuhambe ayiqala lethi vula nomo ayiqala bekamsebithaya ngemishini yabo ukuzophilisa ayikuzonzonza ayikuzokhuthuza asinandaba neprosperity uthi umnikazi wayo funani uqala tani ubumkani bami nobulungisa bami kasenizifumane lezo zinto zonke izidingo zenu ndiyazazi endiyemina Thixo ngesikhathi esisiso ndizoziletha ngokuphindaphindene asikwasemva kwemali asikwasemva kwentsikelelo intsikelelo ziletha thina Lord, what man of What man of What man of 527 BMW uma compressor uzophelela lezo zinto uzophelela bonela mina ngiyama ngokhona 2002 ngiyayithanda ayikanje kodwa ukufaka sephilile ivele yangikhalala nambe ekhalala ngawulala esikepheni ngishika ibhet ngawulala esikepheni ukufaka sephilile ushiya bonke othanda esikepheni simane sinajalo sesisithini ngokufa uphela impilo yakho ngesikhathi uphela ubudoda uphela ubukhulu uhlanje ngosifazana ubukiswa ngosifazana uphela amadinga hayi uzojunyelisa Jesu Jesus é como? Não bebe plena quatane.
noma beplane phansi kwamanzi, noma beplane emkhathini, noma beplane esibhakabhakeni, noma behleli kwezintaba zaseTheku Mountain, noma behleli mayifika uJesu zonke zitshona phansi avuke uKristu. Wake watu uSathane uqhibile ngoJesu wamtshwalisa phansi wathi ngiqedile ngayo washo ukuthi uhlangene nokaqedwa usuku lesithathu wavuka senamandla kakhulu. Uthini ngayo uthini uKristu, uthini isihlalo, uthini uKristu. Uthini into futhi uthini le mali awudingi namuntu kawudingi uKristu. Mayafika uKristu ayohlala endaweni yokuhlala ezinto ezishoyo ziyasizela awuqonsi bantu awuhambi uthengisa ngezinto uthengisa evangeli bokuthi alithengisa evangeli njengoba nilithengisa nje thenga amatshalo kwaphela sobe 100 bale makhuphula ufaka isinebu sami lapha uthi ungathenga lona ubeke lapha kasifiki ingqaka uthethe nayo ayeka ngoba ngithanda amagqifa senithi ngiyakholwa ngithola Roma ngibonga inkosi kathona kumthandazeli senilapha nakumprofeti senilapha ngoba nisifundi nesibhalo ngoba uJesu uthi kuthi isikhathi nakalokhu nje sesifikile uthi noma kuthiwa nakwapha noma kuthiwa nakwemfuleni noma nakungale noma ihlale ningayihlale phansi uthi bazofika abefika bazakala ukuzojulisa bona ababululile udinga the weight elizokwazi ukwahlule abaprofeti benyaniso nabamanga. Verse number 18. Umoya Wenkosi Uphezukwam. Umoya Wenkosi Uphezukwam. Bawubuza phansi ungayenza ngaphandle komoya Wenkosi. Noma uyathanda noma uthanda abonke ungayenza ngaphandle komoya Wenkosi. Kodwa kwasisikhathi uSathane zonke inkosi kaNkulunkulu yasitopha ngoba salikhona ihlobo labantu elingani nomoya Wenkosi elenza izinto zibonakala ezasenziwa kuJesu ngesikhathi. Kodwa abantu abazawusinda ngabantu abanomoya Wenkosi ngenene nangenyaniso manikithe kulento umoya Wenkosi awufikeli noma ngubani uqala phambi umoya Wenkosi wehlela impilo yakho uqala kwamkela uNkosi. Awuhlala mangibani umoya Wenkosi asifana ubona ekitchen bamba uthwala bafuna umoya bafuna ukwenza izinto ngoba inkosi abanayo. Angithi statement ngobalifundile masifunda uJohn 14 verse 15 uthi baniyangithanda uthi inkosi nginami imithetho yakho mina ngizowuhamba yonkelela umoya oyigwele ngamanye amazwi ungenani ilizwi lakhe akekho umoya. Abavangela abaselabo badonsa inkonzo ekuthiwa ngophasta abahlale belaphuphe ngoba banamoya womtyatamisa nokutenga
kodwa nomoya Wenkosi bayatenga bayatantamisa bathi inkosi asikafike ekhaya asikafike mzalwane usezo zimlindile nomeleka mzalwane masambe njengesoja ngoba isoja lakuthi alikwazi ukuphosela itawuni elijutyuka khona lithathe libekekeni ngoba kunzima ngoba kanjani ngoba inkinga bakutsho ungalishiya isitha fika sithuthula uniform siyayigqoka utima ngwakuni kanti yanele ikujubule lonke isathanisti zimiliform yakulana ibanda mtalathina ngoba khona yakulana wamshiya bathatha uniform uzamdinga lo wiki namhlanje wamsa anabayifika yakho wena wiki siyadingana apha kwaKristu akekho phethele kunomnye ayibambi inkosi oshumayelayo akanawushumayela engekho babamela ohlabelelayo akanawuhlabelela engekho bakhona. Noma ngathi umthandazi awunothandaza ingekho abashumela siyadinga kodwa mesithini kakhulu moya Wenkosi uyowenza la kamunyakalo uqaliseke empilweni moya sensitive yona nje ibandi linyathele akamsini bangithethe wongo akamsini atawenzana kahle akathanda kathana angebe nyathele izo futhi nje kade unyathele kathana ile nto yakho umphilo moya Uphezukwam abanye bafuza upastor amkeni umoya pastor uthi wabuka umoya ngena Jose no pastor kanti kwamkela umoya wethu uthi bana lomzalo wakho umzalo uthi bana akasamithisi kanje akasaphulela kanje wamkela umoya wekhokhela kodwa namhlanje iboni angathunga umkela umoya wayo ungaphinde uhlele ungathi umkela umoya wayo ungaphinde uphikanise ungathi umkela umoya wayo uhlulane nesalo wazi umitho nomithoti ohlele esikalweni thimnandweni ohlele esikalweni uyababazela ayibonge igama lenkosi Nkosi sisize ngabazali sona bajahe ndoba ngopastor abantu bayabazinto abafundisekile bafuna ukufundisa abaprofetiwe bafuna ukuprofeta uthi uPaul kuTimothy waTimothy lokuphathisiwe phambi kokuphathisa ukuphathisa phambi kokuprofeta ukuphrofeta phambi kokubizana ukubizana